Pemirsa, pembuahan kasus COVID-19 ring Bali Sayan Ageng ngeranjing ring rahina ketiga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat level 3 penglimakan kasus sampun kantos langkungan siu sama diri. Ini keramo pada marahina remangkin sampun kantos langkungan 3 dasa kasus. Ring raine pemargin pemberlakuan PPKM level 3 sampun peng 3 Bali mangge penincapan kasus Bini Ageng. Ini punika ring tanggal 1 Juli kantos siu 1 solas diri, tanggal 2 Juli kantos siu 1 seket diri, miwah ring rainani mangkin manut dari Satgas Penanganan COVID-19 Bali, keuningin kantos siu sama 7 kasus anyar. Dadosnya ni wilangan kumulatif kasus ane ketampanin Bali kantos langkungan 6 dasa tali diri. Kuentenan kramo padem taler keuningin mawah 3 dasa kali diri, dadosnya ni wilangan kumulatif kantos langkungan siu 100 diri, luire siu 200 dasa siu saking WNI miwah 6 diri WNA. Pasien kenak taler mawah 3 ulung dasa 6 diri, dadosnya ni wilangan sani sampun kenak kantos mangkin sampun langkungan 50 tali diri. Ini kasus aktif sani kanton kerawat wiaden bekarantina kantos siu tali 314 diri. Asa punika taler kantos tanggal 2 Juli, berisolasi sampun medaging kantos langkungan siut longatak diri bed, utawi langkungan 17% saking langkungan kali tali bed. Selain saking data wilangan inucap kuningin sayan kirang, antuk 17 bed saking rahine sedurung nyane. Raris konversi bed isolasi yang sayang saking rahine sedurung nyane mawah 17 unit. Pemekas ring bor ICU sampun kanggen kantos 1 dasa 3 bed saking satak ulung dasa kali bed. Kanan ICU teler sampun sayan kirang, antuk kutus bed saking satak siki bed ring raine sedurung nyane. Dados nyane sani kanton masih sewenten ulung dasa sieu bed. Bali Pos Nguni Ngayang.